Sun Tito capítulo 1. Hoon Pablo te abatonyo un te Diose, sok puk oponyo un te Jesucristo tikombilon yu un hich miyas taiksh un heliotanik te machatik sabilik yu un te Diose, sok te hich yakak besnopik te bidil aitis melidil kope, yunyah malitik te kushlehaltik tas bahtel kinal, te Dios te mas paslote, hich yalota jamal ta shachibal totel, ta orato, te bitilas ta ishyorel yune, Hishla yak ishtam nael te bila yalo ta sventa te kop ak boton ta hventa cholele. Hich kich mandal yu un te Diose te kolta evane kuntike. Ha Tito. Te hich ko ema ta kotan te biti mero nich anat ta sventa biti pahal aishun he kotantike. Anka me yak bat yutsil tan te tatik Diose. Sok te kawal te Cristo Jesuse te kolta evane kuntike. Anka mes kushtayat sok lamaluk mek inalia wa yu un spesil ora. Te bitila kihkitayat hilel tabais kinal Creta, hasven te il te llame a la hinta chahbanel te bila keche hilel ta chahbanele, sokta hu pam lum ay me mach atiki awak beigi chiatelik ta ancianul yu un te chun heletike, hich bitil te la kalbat hilel mandale, te mach yashuya yi chiatel ta ancianoile, hame te mach amayuk bikechel ta sventae, sokte tunash ans nupinem ta kinal soke, Sokte chune hik Dios uk te shnishnabe, sokte mayuk banti chihil holetik sok chay mandaletik shiskoplal te snishnabe. Melel te macha jich o yatel ta volvane yu un te chun heletike, has vente nebes nas biluk te Diose. Hichun yaskan te mayuk bikechel ta sventae, te matoy bauke, te mal le mukta kope, te mashia yakubele, te mak ay mukta shasesel te kope, sok te mas mulans lolayel te takine. Ayaskan te ayutse yotan yashnahkanvane, te toyol yotan yu un te bila lekta pasele, te mashelave, te tohyak osbah takinale, te chulahem yotane, te asnas komets bah tastukele. Sok yaskan te mashyak chayuk ta yotan te lekil kop te akbotsnope, sventa yun hich me yashu un stak uyel a te yantik ta sventa te lekil pihutesele. Sokich me yashuyus komel tak op te mach atikas kontrainik te lekip ihutesele. Melel ait sobolik te toy baitike. Yayalik honto ayehetik. Sok yashlola ivanik. Ashem toshan te mach atikich ohik circuncisione. Yask anya yich makel yeik te mach atikich yaspasike. Yun ais hunas naik te nopoheletik te yantes bilish otanik unike. Yun yayak ik te nopel te bila malekuke. Skahnas lola yeltak in te hichas pasike. Hich bitil te la yalbes koplas lumal te tul alvane yu un te kretetike. Tas pisil te kretetike stalel paslotetik, bol cham balametik, mero chahetik, sukhana sheshvesh uchahik, te shis koplalik yu un. Melelnish a te bilaya yalta testigoe. Hich yu un tulan mesha kom svente yu un lek me yeshkotik ta sventa chunhelio tanik, Sokich mas unik honto ayehetik te joven nopil nashu un te judio etike. Sokich mas unik te bilas mandal nash ansviniketik te mabayich ohik ta muk te smedelik ope. Te machatik ustes bilio tanike, yunanish lex koplal yunik spisil te bitik aye. Yan te machatik malekuk te yotanike, mayuk unhel yotanik, shuht mayuk bil lex koplal yunik, Mele shut mayuk sventa il te bilas nopota yotanike. Snowbeix batas kopik te Diose, hauk meto. Chikanta yatelik te maba snowbeix bae. Bolo ben yotanik, toy baitik, shut mayuk sventa il te yatelike. Sun Tito capítulo 2. Dejate hamesha vatelin yalel te lekil nopi bale. Tehtatike yask anyas nas sahtayel yotanik, sok te lek yotanike, sok te mash helavike. Yask ante ay lek unhel yotanik, sok kushul yotanik, sok te yasik yunike. Hananishich uk te metike, yask ante buen lek ayik tak inale, te mash levanik tak ope, te mas moso inotik yu un te yakubele, Sok te hayayak ikta nopel te bila lek ta pasele. Hich me yak ves nopik te chiel ansetik te bit ilyaskan te ushe yay ta yotanik te smomlalike. Sok te yalatakike.
Sok te lekuk yesh opohike, te mayuk mulil te yotanike, te yasnaix kananta yel te snaike, te ayutzil yotanike, sok te hun yotan yash chumbeyix mandal te smamlalike, suenta yu mayuk ta toibak opta yel te skoptiose. Hananishich yask anya tak uy uk te mukul kremetik te mashelavik uke. Sok te jate akameta ile lekil ejemplo ta sventa te lekil atelile. Tik alaya pihutese sakal me shaval. Sok bayaluk me skoplal ta votan. Hame shaval te lekil kop te mashu ta kontrenele. Te meyashk eshavik a te mach atik yas kontreneshe. Te melel mashvet unik te bila yayak beyesh amulinike. Ta uya te abatetike. Unuk me yotan akash chumbeyix mandal te yahvalike. Hiç mellek yotan yuun te yahvalike. Mame suhtesik te bila yash albotike. Sok mame shiel kambeyix biluk te yahvalike. Akameyak ikta ilel te hunahem yotanik tas tohole. Svente yun hiç meyash chiknah te biti helaben yutzil te pihutesel yuun te diose te koltayvaneh kuntike. Melela yak ishta ilel te diose te biti ayutzil yotan kuntik te biti hata sventa te ayishkolel yuun tas tohos pisil te ansviniketike. Ayotik ta pihutesel yuun te biti yaskanya shil kuntik pisil te bila amene, sok pisil te bila mulan bisbah ta pasel ta balumilale. Sok yaskan te mashelavotike, yaskan tohyakak bahtik, yaskan te pisil ora aita kotantik Dios te hayek al ayotik tak inale. Yaskanyah malitik spisi ora te bila helaven yutzil yash kota pasele. Habi ha te yash chikna te sok yutzil yuel te macha muk Dios te ha koltaivane kuntike. Ha te Jesucristo e. Hala yaks va ta lahel ta venta tix tukel. Hishlas koltayotik lok el ta bai te bila ame pasotike. Sok hishla justes botik kotantik svente yu lumotik yu unyash kote toyol kotantik tas pases pisil te bila lek ta pasele. Hame awak ta no pers pisil into. Aya metak uibane sok komau te bitil tulan awatel avichoje. Mame ayuk mach ayas paha ta yotan. Sun Tito capítulo 3. Albe yek shan te yaskanya yichik tamuk te ahwaliletike, sok pisil te macha yich oyatelike. Akash umbe yik spandal, sok toyoluk me yotanik tas pases pisil te lekil atelile. Mame ayuk macha yas voltes be yik skoplas tuluk. Mame smulanik shachesel kop. Ayuk me yutzil yotanik tas tohol te ansviniketik te pekeljagos vaike. Melel te holtike hichotik tan nelal uk. Mahnatik inal, Ashintai mandalotik, hove hemotik, mosoin bilotik yuun te bila yasmulan te bak etaltike. Hich ayotik tel tas pases pisil tahten mulil, biktal otanil, hesh otan taivane, talek ashe lap otan tayeh bahtik. Hauk meto, te diose te koltaivane kuntike, layak ta ilel te biti ayutzil yotan, soshkushul yotan tahtoholtik, soks pisil te ansviniketike. Melel te holtike, Mata svente kateltik te la skoltayotike. Ta sventa nash kushulyotan te la kishtik atintesel yuun. La yak cha ayunukotik shan. Sok la yak botik kishtik yachik kushlehatik ta sventa te chule spiritue. Map is biluk la spuk botik te chule spiritu te diose. Hala spuk ta sventa te Jesucristo te koltaivane kuntike. Svente yuun lekye yilotik te diose ta sventa nash te yutzilyotane. Hiç me aita venta tik te yakishti kushlehaltiks bahtel kinal, hiç bitil te malibil kuntike. Meros melilil inkopto. Sok yak ante haya vatelin yales pisil ora tas tohol te mach atik unehik te diose. Svente yun hiç meya yatelinix pases pisil te bila lek ta pasele. Melel ha lek te hiç yas pasike. Sok hayash tunyu uns pisil ansviniketik. Ikita ya hilel tabay juntos hak el kopetik, sok te skoplalte antio mail tatiletike, sok tabay hovil salton bak op ta sventa te mandalili unte moisese, te shut mayus koplale sok te mayus sventa il tas pisil. Sok te me ay macha yash kahyak shats baik te chunheletike, koma hunche buk vuelta, te be mas chun komele, luk esa bail, melel te macha hichotane,
Tei meya naix tohol atek ashe yanahem tas holte ope. Hanish tas ventas multe quechel tas venta te castigo Tic alalia ticumbatel te Artemas, o te mejate Tíquico, te mecote, talon meta ora. Te mieshko ta bahtik ta bailum Nicópolis. Yu no pote te yashk ashkun ate invierno Sok llame vakvei baes beib te cenas te licenciado Sok uuk te Apolo Svente yun hich mayuk slukolik te yash benike. Te machatik pahas unetik Dios ak ames no pix pasel te bila leke. Yask anyashk ustayik te machatik ayo bolis baik tak inale. Svente yun matoholuk kushul tak inal te machatik unehik te Diose. Spisil te machatik huineh lito yastikumbats patibala votan. Sok albons patibal yotan te machatik ushotik ta yotanik ta sventa biti pahal aish unher kotantik soke. Akayak beyeshu yotan ta pisilik te Diose, hichuk.